Yesu nashimwe cyane bene data. Ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana bane nawe. Mwene data urimo uranyumviriza, urashobora kuba uri murandeba. Ariko nje kukwibutsa ko Yesu Kristo aje. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Mwari mukwiye guhagarika ibyaha muriko murakora. Bene data, umujura nta juru azigera ajamo, umusambanyi nta juru azigera ajamo, n'umusinzi nta juru azigera ajamo, uwihana kimwe akareka ibindi uwo ngo nta juru afite. Ni mwihane neza, mureke gupfukapfuka ibyaha byanyu. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Urashobora kuba wiyumvira ko atazaza vuba, ariko reka ndakubwire ngo umwami Yesu araje. Umwami Yesu arihuse. Umwami Yesu arihuse. Umwami Yesu ntagatinze. Umwami Yesu ntatinze. Buri muntu ahari akwiye kumva ino message, akamenya ko umwami Yesu aje. Araje. Mwene data, rekana n'ibyaha, nimwihane, mureke ibyaha muriko murakora. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Mwene data wa mugabo we, umwami Yesu araje. Nuhunga ibyaha, niwihane. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzaja kwa data atamutwaye. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Buri muntu arimwe aranyumviriza, nimuhunge ntimupfe. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje, nimureke kubikengera. Umwami Yesu araje, ntimwifate minenegwe. Umwami Yesu araje. Wowe uri muranyumviriza, rekana n'ibyaha, rekana n'ubujura, rekana n'ubwicanyi, rekana no kwihindagura. Umwami Yesu araje. Yesu ntaza gusanga mu byaha. Yesu ntaza asanga ukiri umupfumu. Yesu ntaza asanga ukiri umurozi. Yesu ntaza asanga wanga mugenzi wawe. Nimwihane. Ihane mwene data. Wewe uri muranyumviriza, witwa ko uri umukristo utariwe, ntabwo urihana neza. Umwami Yesu araje. Nimuhunge ntimupfe. Mu muriro ni habi, umuriro urababaza. Umuriro urababaza, umuriro ntufyina. Nimba uri kurafyinatisha ubugingo, ariko umuriro ntabwo ufyina. Umuriro ntabwo uzajonjora ngo urashaje. Umuriro ntabwo uzajonjora ngo uracari muto. Umuriro ntuzajonjora ngo uri munini. Umuriro ntuzajonjora ngo uri mwiza. Umuriro ntuzajonjora ngo uri umutunzi. Umuriro ntuzajonjora ngo uri umukene. Umuriro, buri muntu nashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, buri muntu niyihana. Umwami Yesu araje. Reka ndakubwire, Yesu araje. Niyaza asanga ukiri mu byaha, nta kwihana kuriho. Mwene data, umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Murashobora kuba mutabyemera, ariko nimugende musoma ijambo ry'Imana. Umwami Yesu araje. Yesu Kristo araje. Yesu araje. Yesu ntatinze. Muma muri muranyumviriza, we wanze kurekana n'isi. Umwami Yesu araje. Ntaza gusangane n'isi. Muriko murihindagura, muriko murisukisha, mukavuga ngo muri abakristo. Icyo nzicyo, umugeni nyamugeni ari mwaje mu ijuru aguma ari natirere. Icyo nzicyo, umugeni nyamugeni
arimwe araja mu ijuru aguma ari natirere, ntago akosora Imana. Wewe niba ukosora Imana, niba ufite igisuko mu mutwe, niba ufite irangi ku munwa, niba wambara amahereni ukambara amapataro n'amanuze n'ubumini, reka ndakubwire urasigaye. Umugeni nyamugeni aguma uko Imana yamuremye, ariko warasuzuguye Imana, warakosoye Imana. Reka ndababwire ngo nimwihane. Udashaka kwihana azasigara, udashaka kwihana azatabwa mu kiyaga caka umuriro. Buri muntu afite ugutwi niyumve. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Nimwumve, umwami Yesu araje. Ntimubifate minenega, umwami Yesu araje. Mwebwe muri ko muranyumviriza, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Wa mugabo we wa mugore we wa mukobwa we wa musore we, umwami Yesu araje. Niwihane, ihane bicitwa uyu munsi. Buri muntu niyihane bicitwa uyu munsi, nimwihane bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Nimwihane, nimwihane. Udashaka kwihana amenye kazasigara, amenye kazasigara. Udashaka kwihana azasigara. Umwami Yesu nabagire neza. Mumenye ko umwami Yesu aje. Urashobora kuba ufite akazi, ufite amafaranga, ufite ubutunzi muri banki, ufite amazu menshi n'amasambu, ariko ndakubwira ngo ibyo n'ubusa, ibyo n'ubusa, ibyo n'ubusa. Shaka Imana, shaka Imana. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Buri muntu niyumve, umwami Yesu araje.